aitwashiruma kaga Catherine twashanga baheza kumushoza heru okotakashana. Catherine akakwatwa ubuzubuvu umwaka gw'2019 kandi yamara imyaka 3 n'ubuzubuvu gature mboziye. Twakora test zone zabiri nizetagwa twazikozere twashanga ngu entsigo zanje zombi 2 zifire kandi ziryo mu stage ya 5 ya muhero. Abashawa hirwaro ryambara regional referral bagumize ngo ashemerire kuba yaragwize omeza birugonka kandi akaraguruzo muri India. Yatugira ngo ekitwa kubasa kore cyakuba ni kimpwera ho kake no kuba ni inkora dialysis yo neje kuba nempwera ho akoze shagama. Catherine ubwo hatembera yeterununji kandi tine mu rumogono gwarko basa kwekora na buri kintu cyona banabisa nabandisa nabankora buri kintu cyona hakuba kunagira dialysis imbere yashobora kimwe ubusase n'ubwinji uyanazo mu dialysis kundu kuza muhate mbahoje kacenga kamba kubi. Obwa hati Catherine nayitenga miliyoni 150 okuza India kushemeza ubwensugo zombi. Tinyine bwekoro tinyine kintu cyone cyakubasa kuba ni kimpisi ya India nyowe nko muntu kure kimwe abantu abanyambabazi munjirire mbabazi munyambe ubusasi nyine bwinji. Freda twine nagira ngo ubwa hatano bashoze mitwaro 24 ahirwa ryambara regional referral Borsande kandi nazo kuzubona no kwandabona ko kandi buri kuza mu mashini omwe tushoze mitwaro 2 hatwafuta hezini tests no gure mbazi oho burure butware sente nyinji hambazi na hato bundu kugamba ni mpuro mwisegura umuce buriyo nuguhwayo nayejemo kugamba tinshemeye kugamba nebyona. Tuganireho na Dr. Johnson Kabwishwa orukurirwa rya Kitagata Hospital muri Sheema acu rukureta ubuzubobo onko bwiro bwinji usanga ubundi na nemba zitwa ntumira nayo turetera kensigo zasisikara na manoge jembazi ya ARVs bazi ya TB so zakushanga ngo ubundi side effect yombaze nukuba kuri okurwaza insugo owakobaine obuhwezi bwona nabasa kuburabiza hanambeji eya 0 5 5 ninge ya 0 5 15 13 ningoma account namba ya Centenary Bank 32 01 15 22 zona ziriyo mazina ga Fred atwine amakuru agagasha kwa Mike atwachiri.